3 2 1 سلام، خوش اومدیم به کانال سوام جی. درود بر شما رفقای جان، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون سم جی. ما امروز اومدیم با یه ویدیو جدید. چیه این ویدیو؟ تغییر. اصلا چیزی تو ذهنت میاد بابت این؟ چه تغییر؟ تغییر قبل عمل بعد عمل. اوه ولی کلی چیز اومد تو ذهنم. نه جنسیتی نیستش اینا که حالا مثلا تغییر جنسیت، نه. خانمایی هستن که خب سن و سالی ازشون گذشته و بعضیشون خیلی افسرده هن، خیلی ناراحتن بابت این پیری. خب یاد گذشتهشون میفتن. بعضیشون میگن که حتی ما اصلا اعتماد به نفس نداریم عکس بگیریم، حتی خودمون رو تو آینه نگاه نمی‌کنیم. اومدن با یه عملایی یه تغییرایی کردن. حالا دوست دارم تغییرها رو با هم ببینیم. منم دوست دارم ببینم. بریم ویدیو اول bebineyim. Bedun فوت وقت. Tekrar hoş geldiniz Samsun'umuza. Çok teşekkür ediyorum hocam. Nasılsınız, Yani iyisiniz? beni Samsun'a getiren sizsiniz. Gerçekten bugün de yazdım. Hakikaten kadınların, hanımların hayatına değdiğiniz anda Doktora Tork. hayatını Doktora güzelleştiren Tork, sihirli değnek olarak görüyorum Ay, sizi. çok teşekkür Gerçekten samimi olarak اینجا söylüyorum. بعد عمل Çok teşekkür ederim hocam. Sizi وای من İlişki olsun. Yurtay da çabuk geçti ya. çok مگه میشه geçti. چقدر جوون شد. Ama sayenizde çok mutlu geçti. Vallahi ben de çok beğendim. İnşallah bundan sonrası da öyle geçecek. Öyle geçer inşallah. Bir yıl içinde. عالی عمل شد. کرد. Hocam. Yurtay için ben çok beğendim. Çok mutlu oldum. بکن تمام جاش Benim صاف kadar شده. olamazsınız. دقیقا Nasıl tepki verdin? خیلی خفنه. Çevre çok iyi tepki verdi. Anlayamadılar zaten. Yani şimdi bu ولی یه چیزی بگم، اینا که یه همچین عملایی میکنن مثلا 60 سالشونه 70 سالشونه، قشنگ بکنم امید به زندگی یهو با این همه تغییر میره بالا. قشنگ خدا بهشون زندگی بده 50 60 سال دیگه میتونن زندگی کنن. آره خب اعتماد به همه نفس چی میره به بالا دیگه. زیبایی و صورت و ایناست. Öncelikle dediğim gibi hocam tabii yıllar ister istemez hepimizde bir şeyler yapıyor. Benim de o yapacağını yaptım. Ufak tefek değişikliklerim de oluştu. Biraz daha genç, biraz daha fresh olmak istiyorum dediğini hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum. Doğru. Evet. Hakikaten nedir böyle operasyon üstüne şu an yüz gençleştirme ve burun tüm yüz gençleştirme yapacağız. Özellikle göz Göz kapakları kapakları, çok yüz, güçlü. boyun hepsi. Boyun hepsi. خیلی خوب شده. خیلی خوب شده. Kısaca. Gençleşmeyi. نگاه کن اصلا جوون مگه شد. میشه؟ Çok mu güzel oluyor? Hayır. Normal. خیلی خوب شد. اینجا رو دماغش لک بوده. آره، اون لکم لکم رو رفت. آقا این حجام کجاست؟ کجای ترکیه است؟ استانبوله. خیلی دکتر خفنه. خفن بود. مرسی مثلا بگم کوب کردم. این چیزا هم، این عملا، این روحیه بهتر شدن هم مال پولداراست متاسفانه. چون که تو کامنت ها داشتم میخوندم نوشته بود که عملشون بین 300,000 تا 600,000 لیره. یعنی مثلا ماکسیمومش مثلا حالا بگو 1 میلیارد و 200. ولی خب دیگه آره کاش یه جوری بشه که همه بتونن این عملا رو انجام بدن. من اگر واقعا میگم اینو، من اگر یه قدرتی داشتم یا مثلا چه میدونم میتونستم یه همچین کاری بکنم، این عمل حالا نمیگم رایگان، ولی یه کاری میکردم که همه بتونن استفاده کنن، چون واقعا تو رویه آدم تاثیر داره. خیلی تاثیر میذاره. Evet sevgili این دیگه hoş پیرزنه geldin. قشنگ. Bir de Samsun'umuza. Böyle biraz gergin gördüm. Rahat ol, relax ol. İlk defa tansiyonum oldu. صداش هم پیره. Merhaba nasılsın? Ne zaman 45 gün önce sana yüz germe yaptın değil mi? شبیه 45 gün. آجدا پکان شد. آره. Senin şeyin yaş. Yaşım sormayın. Sorayım kaç yaş? 46 doğum. 46 doğum. Tamam süpersin, harikasın. Nasıl geçti? Çok zor oldu mu? Kolay oldu mu? این Bize de anlatır mısın? قبلشه Ya ها. ben zorluğum bak 3, 4 سویل hanım ne kadar güzelsin. aşırı bir ağrı hissetmedim. Tamam. ولی صداش هنوز صداش آره ولی اونم کم کم فکر کنم صدا برگرد جمع میشه. چجوری برمیگه؟ وقتی این همه اعتماد به نفس آدم میره بالا. من الان کلی آدم اومده جلو چشم که مثلا این عملهایی بکنن چقدر تغییر خیلی میکنن. تغییر میکنم واقعا. Üzülüyordum aynaya baktıkça, bakmak istemiyordum. آره اینه که میگه دوست نداشتم تو آینه نگاه کنم. Kendime özgüvenim daha çok olsun diye bir de Kameraya bakmıyorsun. değişiklik, دندونم نداره حتی Kameraya فکر bakmıyorsun. کنم. Özgüveni yok mu o yani kadar? değişiklik istiyorum. Hayata daha güzel bakmak istiyorum. Yıllar yoruyor artık.
Gerçekten hatırlıyorum. Çünkü çocuklarla resim bile çekmiyordum. Üzülüyorum. Eski halim çok güzeldi sonra. میگه حتی عکسم با بچه‌ام نمیگرفتم. Kaza falan çökme oldu. Yani bu kadar güzel. خیلی تغییر کرد. میگه حدسش هم نمی‌زدم انقدر خوشگل بشم. Bir de en güzel buranın yanı doktorlarımız, çalışanlar, canı gönül. دیگه داره از اکیپ تعریف میکنه و میگه همه چی عالی ولی بوده. خیلی خفنه. واقعا خفن شد. دمش گرم. تو ایرانم فکر کنم همچین دکترای خفنی چند تا ویدیو ایرانی هم دارم. ولی به نظر خودم در حد این دکتر نیستم. ولی خب اونا هم تغییر ایجاد میکنن. Evet sevgili Esra merhaba nasılsın? این بعد عملشه. Valla çok hoş gözüküyorsun. Çok güzel gözüküyorsun onu sana söyleyeyim. Ay süpersin. Ne kadar oldu şimdi? 4 ay. 4 ماه عمل کرد. Yaptık sana. Sevgili Petek Dinçöz'ün annesi sevgili Esra. Ne hissediyorsun? Ne eskiyi hatırlıyor musun? Yorum alayım sana. Eskiyi asla hatırlamıyorum. Sildim. میگه نمیخوام حالت قدیمیمو مثلا یادم Yine بیاد. Esra. Hayatıma devam ediyorum. Harikasın. انقدر چیز شده که رفته موهاش هم اکستنشن کرده و رنگ میگم تو کرده. روحیه تغییر میکنه. خیلی خوبه. خیلی خوبه. O sihirli elleriniz beni böyle yaptı. Ay süpersin. Çok teşekkür ediyorum. Süpersin. Çok mutlu oldum. چه صدایی هم داره. Mutlu oldum. Takip edemem. خانمای ترک معمولا صداشون کلوفته. Soruyorlar. Esra'yı görmek istiyoruz diyorlar. خیلی خفنه. خیلی خفنه. خیلی. Ben hiç bilmedim. 19 19 yaşında. Hiç geçmiyor. Yüzün kaç yaşında yüzün sana göre? Yüzüm çok iyi. Sana göre kaç? 75-80. 75 Bu ne ya? gösteriyorum diyorsun. Ve şimdiki şu halim, inanır mısın ben hayatı çok seviyorum. به خدا Ama 20 bu hale 20 سال gelelim 25 سال جوان خیلی شد. بیشتر. Ruh hali acaba aynı mı? Yemin ederim 19. Ne bekliyorsun? میگه رو حال روحیم اون 19 Çok da optimal olmuş. اوه خیلی هم بانمک شد این خانومه. Eskiyle kıyaslandığında. کمپلت عمل میکنه. Yaşındayım hocam. Bırakır mıyım da? Maşallah. Gerçek yaşın kaç? 60. 60 yaş. Evet. Şu an sen 60'la alakan yok tabii ki. Alakan yok. Şimdi bakın yaklaştırıyorum. Dibine kadar şöyle gideyim de. Bak gel. Yok alakası yok. 60 سالشه. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim bu nazik ziyaretin için. İnşallah ara görüşeceğiz. ولی جدی به حداقل 20 تا 25 سال جوان شد. آره واقعا. همشون البته. چقدر خوشحال میشم. یه دونه دارم پیر زن قشنگ. ویدیو بعدی نه بعدیش. Ben şimdi 89 Şahin'im, 95 نکن جاشو دور چششو. خیلی چروک داره. Gördüğüm kadar biraz heyecanlısın. Yok heyecanlı Ne değilim. bakın? Gerildim hocam. Gerildin. O kadar olur. Şöyle bir bakıyorum sana. بابا دم دکتره گرم. Aslında hoş, güzel bir yüzümüz var. Sadece daha genç, daha fresh, daha böyle atraktif bir yüz olsun چه istiyoruz. حالی میده بهشون. Ne bekliyorsun? İnşallah hocam. İşte kendime emanet ediyorum size artık. Siz ne görüyorsanız, ne yapıyorsanız o şekilde güzel olacağını خودش امانت داده Durum دکتر. ortada hocam ne olur. دکترم Ben واقعا şimdi کم 89 نمیذاره. Şahin'im, 95 Doğan olmak için geldim. خیلی خوب شد. خیلی خوب شد. خب این ویدیو همون ویدیویی که بهت گفتم خانم خیلی پیره، یعنی بنده خدا خیلی پیره. پیره زنه. آره پیر، چیز دیگه نگم بهتره. بریم ببینیم. Sevgili Meryem Hanım, öncelikle hoş geldin Samsun'a. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, Allah'a çok şükür. Allah iyilik versin. Niye geldin? Nedir senin bizden beklentin, isteğin? Niye geldim? Belirli bir yaş üstüne geldim. Herkes teknolojiyi takip ediyor. Herkesin gözü yapılı, suratı yapılı, hiçbir şey de belli میگن değil. که همه تکنولوژی رو چیز میکنن anlıyorum. مثلا Buna فالو ihtiyar میکنن kaldım. صورتشون رو Herkes تغییر en میدن. Meryem Hanım merhaba. اینجا تازه عمل کرده. Çok şükür, çok iyiyim. Süper. Henüz daha ikinci gün değil mi bugün? Daha. دومین روزه. İkinci gün mü? İkinci Bugün gün. ikinci gün. İkinci gün. Operasyonunuz 2 gün Tabii. geçti. Evet. Kaş kaldırma, göz kapakları, yüz germe, boyun germe, dudak yüzü profilingi hepsi yapıldı. 4 ay önce size yüz genç seçimi yaptık Samsun'da. Evet. Yani ben hatırlatayım, kaş kaldırma, göz kapakları estetiği, yüz germe, boyun germe kombine yaptık. ببین Ne değişti, ne معنی معجزه اینه. Özetler misin?
حیات çok şey یعنی باورم نمیشه قشنگ این پیرزنای جوری بود. آره دیگه مثلا هر کی میدید میگه خب این دیگه 1-2 سال زنده است، ولی الان که اون تغییر رو کرد تو مغز خود آدم هم تاثیر میذاره. یعنی به نظر من جالبه اون اعتماد به نفسی که میده باعث میشه که آدم بیشتر عمر کنه. دقیقاً همینطوریه. دیدی بعد موهاشو چه خوشگل کرده بود، آرایشو خوشگل کرده بود. میرسه آدم خیلی تاثیر داره. Sevgili Nevin Hanım, biraz sonra yüz gençleştirme yapacağız sana. Yüz gençleştirme inşallah. İnanıyorum güzel olacak, mutlu olacağız. İnşallah. Fakat hikayen ilginç. 5 yaşındayken bir kaza geçiriyorsun. Sağ kolu ve sağ bacağını kaybediyorsun. Ve şu an protez kullanıyorsun değil mi? Sağ kol ve sağ bacak. Evet hocam. 5 سالگی تصادف کرده تو صورتش پروتز استفاده میکنه. Zaman kopmadım. به خاطر هم یه ذره کجه. چشاش انحرافی داره. Küsmedim. Hayata Kendimi küsmedim. engelli görmedim. Hayır, iş hayatıma atıldım. میگه هیچ وقت با زندگی قهر نکردم به خاطر این اتفاقی که افتاده. یه ازدواج کردم، بچه‌مو بزرگ کردم، فرستادم دانشگاه مهندس شد، حالا دیگه نوبت به من رسیده. Harikasın, harikasın. Evet, sevgili Nevin Hanım. Öncelikle چشاشم درست شد. Senin hikayeni ben paylaşmıştım daha önce. Milyon izlemişti, milyon. Belki sen hatırlamıyorsun, unuttun bile. واقعا معجزه میکنه. خیلی خوب. خیلی خفن بود. این یه ویدیو ایرانیه، منتها چیزه، یه ذره کمدیه. نه عمل کرده، منتها یه ذره کمدی شده قضیه. ما رو ببینین با یه همچین چهره‌ای از بانه اومدن و چهره بعد عملش بعد 3 روز. دست نکنه واقعا انتظار نداشتن که اینجوری بشه. انتظار نشه برینه اینجوری. ببین صورتش هم براقه. اصلا انگار سوخته صورت. بلندی پیشان. اصلا انگار صورتشو سوزونده. مثلا یه سوخته باشه بری جراحی پلاستیک کنی اون شکلی شده. چرا این کار بچه چجوری راضیه؟ قیافه قبل عملش خوشگل‌تر بود بیچاره. بابا میومدی تو این حجامو میدیدی خودتو میسپردی. اون بالا رو نوشته برو شکایت کن ما همه شاهدیم. وای مثل بادکنک شده بود صورتش. این یکی هم یه آقای از آمریکا اومده پیش دکتر ایرانی. حالا خودش هم ایرانیه یا آمریکایی هم نمیدونم ولی حرفشون نمیدونم. ایران تو دکترای خوبی هدف اصلی ما در عمل ایشون بدن چین‌هایی که گوشه چشم و روی پیشونی هستن، افتادگی ابرو هست و این استخوان پیشانی. برنامه‌مون برای ایشون همین هست که لیفت کامل و همراه با تراش استخوان و پرک انجام. خب دوستان، زیباجوی ما ایشون حدوداً 2 هفته پیش عمل شدن و 2 هفته تو 2 هفته خوبه همچین چیزی. بعد از 2 هفته آره ولی کلا چیزی نمیگه. نه اصلا حرف نمیزنم. شاید هم خارجیه ولی خوب شده بود. 3 تا دیگه ویدیو داریم، هر 3 تاش دیگه ایرانیه. بریم ببینیم ایرانیا چه کردن. برای این خانم 60 ساله لیفت کامل صورت انجام شده. نتیجه رو با هم ببینیم. تغییر شگفت‌انگیز این خانم رو 2 ماه بعد از عمل 30 سال که نه ولی خوب شد. آره بابا ایران هم دکترای خیلی خوبی داره. یه زمانی مثلا بابت مخصوصا دماغ عمل کردن خارجی هم حتی میگفتن بریم ایران عمل کنیم، چون هم هزینه‌اش خوبه هم واقعا دکترای خوبی داره. هنوزم که هنوزه به نظرم عمل دماغ تو ایران از همه مثلا دکتراش خفن‌تر باشن، با اینکه میدونم کره جنوبی هم خیلی دکترای خفنی داره تو زیبایی. آره اونا که کلا اصلا یه شکل دیگه میشن. اونم باحاله. ترسناکه ولی بچه‌هاشون. سلام، امروز با یه سوپر لیفت صورت دیگه در خدمتتون هستیم. خانم 51 ساله‌ای هستن که افتادگی های صورتشون رو کاملا لیفت کردیم. همونطور که مشاهده میکنید لیفت صورت لیفت گردن و بلفاروپلاستی براشون انجام دادیم با تکنیک سوپر لیفت، یعنی هم عضلات هم پوست صورت کاملا کشیده شده که ماندگاری بالای 20 سال خواهد داشت. 20 سال ماندگاری خوبه. خیلی خوبه. مگه دائمی نیست؟ دیگه 20 سال میشه دائمی دیگه. یه خانم 51 ساله مثلا دیگه نهایت خیلی بخواد عمر کنه 40 سال 50 سال دیگه میخواد عمر کنه دیگه. 20 سالش هم مثلا اینجوری خوب بمونه. آره دیگه خدا رو شکر. هست دیگه. ولی اینم خوب بود. سوپر لیفت خانم 65 ساله گردن و گوشه لب‌هاشون دارن برای اینکه نتیجه خیلی خوبی بگیرن. هم پوست هم عضلات شل و افتاده صورتشون رو کاملا لیفت کردیم. نتیجه رو حدود 50 خداییش باریکلا بدون هیچ گونه فیلتری گرفتیم. عالی بود. پیشنهاد می‌کنیم برای دیدن نمونه کارها
حتما حضوری تشریف بیارید. ببین فقط یه فرقی که من توی ویدیوهای یعنی عملای ایران دیدم با عملای همین دکتر ترکه، البته بعضیاش اونایی که تو ایران عمل میکنن انگار صورتشون بعدش خیلی براق میشه. الان این خانم هم صورتش خیلی براق بود. شاید مال فیلم برداریشون یا شاید فیلتر میذارن یا شاید قبلش یه چیزی چه میدونم پماد یه چیزی میماله بابت همون بخیا و اینا، نمیدونم، ولی حقیقتا به نظرم ترکیه کارش خفن تر بود. آره. تموم شد ویدیو؟ تموم شد. امیدوارم که یه دفعه هم گفتم امیدوارم که همه آدم هایی که به خاطر پیری روحیه‌شون رو از دست دادن توان اینو داشته باشن که همچین عملی بکنن که هم روحیه‌شون خوب بشه، هم اعتماد به نفسشون خوب بشه، هم بیشتر عمر بکنن کنار عزیزاشون بمونن بیشتر. منم دقیقا همینو میخواستم بگم. هم خیلی خوشحال شدم با دیدن این ویدیو که همچین تکنولوژی، همچین دکترای خیلی خوبی وجود داره حالا تو هر کشوری. به قول میثم اگه پولش باشه دیگه کشورش که مهم نیست که حالا ایران باشه، آمریکا باشه، هر جا باشه. امیدوارم که یه ذرم چیزم غمگین شدم، ولی امیدوارم که همه اونایی که تو سن بالا هستن هر عملی دوست دارن انقدر پولشو داشته باشن، موقعیتشو داشته باشن که واقعا بتونن این تغییر بزرگ و اینکه روحیه‌شون اینجوری عوض بشه رو تجربه کنن. آمین. خیلی ممنون که با ما بودین، ویدیومون رو دیدین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. کامنت انگلیسی هم برامون بذارید. زنگوله هم بزنید که اگه ویدیو جدید گذاشتیم بهتون اطلاع بده. مرسی که با ما بودین. خدا نگهدار.